mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te inza in chibai ule voin hi November ni khat thole ni ania dama in theu kan be se Myanmar lam chanchin langsar deu kan soi leanga chumi ma in tum chu thuma ruai toi te kanan nei lokange Myanmar ram buaya wangin Mizoram ral tlan hi an nual ta muntin maya mule mal nei lovin andar nuai ni na langa hei hi achan bertezinga pakhat chu Myanmar rama chin mi tele tuna Mizoram ommek Mizo te hi kanin u naw nge em wanga ni ber ram ahan buaya anan tlan tak sap hian pan tur nei thlot lo hi chu an point an tam lo mai thayani kan chumi kan khami ti tur hi chu Mizoram an deu vek mai sarkar a hanta ka wangle in opna system a in antak lo ema wanga in musit mai tur chu kan lo ni lo top mai ani hi then khat a deule nama chiang lo piang hian Myanmar ma chin mi te hi Burma mi ti in kan musit deu ngal mai ni ina langa Mizoram in ti mizo tak te hi Burma rama in ti poi tak te le in ti lai kha tak te ne na nam khat ten lo ni deu ro thina nam ming kan soi chuan a hotok in pal theya chu wangin Burma mi tia man deu laya kan mu sit na ril ru angkha paya William a hun ta hle mai a taka reng kan du te ni ngot lo chuan lelama chuan Myanmar ram hi sarkar mumal lo ti taka kan unaw kan chhul khat kual ngei po ni se then khat ril ru hi chu a risel lo doklak ve to a anram in sarkar dan rik chia in pan dam thelo ang main ril ru risel lo hausak thut du na te midang ngai to lo le ka sum don na bol lo lutuk khoi tlat te mi fan duat lai han khoi khem vel te chen hian poi ti na nei lo ril ru hi an sarkar ina tu nget bi ke moti turin an khosa ve bokane kan chanala tang hian ral tlan te duat an tul dan le lama chuan ral tlan te ngei po fim khur takle an tlan na sarkar dan le hrai te hret hiama tanpui ngai jok din muna an in ria a thiam taka turin kanan in cha ve lom thina atangka yem ti phei chu kan hret chiang hlei thei lo na a kanan be sei ve hle ringot mayani tun nai khan oyme lamin sarkar malak dan tur ral tlan an enkol dan tura tun aya fel fai dewa malak an bei sei thu an soya oyme ro re la chuan a fu berpol ani nge yang thuron thatak ni na lang mun tin maya andar sarlutuk hian tanpui na ngai tu le sem dar tu te tan a boi thla ka malak na akal chak thei lovani mun bik nei dewa ral tlan kem changklung deu siam hi ngai tu afata ngai ni na lang thil thaber aniam ti phei chu kan khebik chuang lova kan hruai tu te po hian thuron tha an mamo reng thova ti dan tur tha ria chuan in sum lova thuron in pe khan anni tin thil thati a ol sampha donani Sakain region Wadlet township lama October thachonulam khan sipain than tho belzela chung lama mi sing ni velan ral tlan rimek kan soi to tak ang khan han lim piu khopui hluya khan sipain munan khuar ngeta an chevel khuwa anin then dar boka July chevel thingtlang kho som panga vel chu ral tlanin hunan mangri hlom hetianga mani chen na in le lowan tlan san hian eile in lama an tal buai lo theilova dam lo ni khuwa awam ve thin boka a hun taka in en kola theilo wanga nun na chan te po hi ral tlan zinga an le thina a poi thei thin hle thaliam ta October ni ria ta tangani som ni le pathum thleng Wedlet township chua lama in dona wangin civilian mi som pathum an borala tin October ni som thum ni khan ngapi u khuwa a chen na in ni sual sipai tenan hal le bok tunlai takhi chuan in dona chuak lo ni na langa hanlin piu khopui hluya sual sipai zavel an me kani kale PDF ten ngen na thu an chua vele a kanan soi zelange kan news masalama khan
sual sipai council en tactic kha ka thona man wara tum thu kha kan soi to a hetiang hi chuan pdf te po awak chuak lo zong emo eng tinemo taka film khur taka an che tanga yang unmanned vehicle lam chi drone an mamo na hi asang zual don ne na lang classic boruak theng thonuam a in her chhotana khuwa po athiang chhawso ta viau mai sipai council lamtan po du hun huna thona man mai thei turin boruak in thak danglam chho me kani hetianga tactic le boruak a in thak chho don ta ka hi chuan kale pdf technique and drone lam chuan drone an mamo thu an soya mi puilamin thei to ka tan pui turin an nge na ni an mamo drone pakhat man hi cheng noi zanga chu makta duai somnga tinania drone pakhat tal lei thei turin project an kalpui le ta a mi puilamin thei ang to ka an tan puyanga yang People's Defence Force kale technique and drone Facebook Messenger atangin contact thei an ni thuan soya kale meu le che vela mi hausa tak tak te khan tun hi in hausak na in omzia ani poimo ber tur hunani ti hria a tanin lak pui thei chuan thilom om tak tur aniang kale pdf te ang bokin sual sipai dawnana ral thuaman mamo bel thu mobile le phe khung pdf te poinan soya anni hian thisena phubalak nan nuai sang khatti project anruam han chome kani voin october ni khata tanga tanin thachan ve ni som paruk khen khian makta du iza donation don mananin beisaya tan puinan zong le mek october ni som thum le pakhat nimin khan kan balu lama sipai le piuso tri an bomna sipai pani in hliaman tuara mani october ni som ni le pasari khan suibu lama in dauna sual sipai le an lamtang so man thi ni in voin khan an soi le bok nimin pia khan mongyua khopuya zel in thar turan sakmek ta se lama pdf ten bom antipuaka police panga anthi november ni khat tukindar nga vel khan sakain region tho minkin township te matau khwa piuso tri khwa sipai kem chu pdf pol pakhat students revolutionary force srf first le 4th battalion 10 an beya minute somthum vel in kapin sual sipai panga an thiani pdf lam chuan carbine m2 silai pathum an laksak Sian State Marlam Nongchu Township Mandalay Region na Mukuk Township nena anin ri na lama October ni somthum le pakhat khan Sian State Marlam pdf 10 patrolling an nei lain sual sipai lamin thlo nei nan bom nia soyani thlo na tangin machine gun ten an kap boka then khat chuan sipai nena in kapin sipai lam an che that vak lowa wanga thlo na kap le ta ni in an soi boka thua chiang thei chi ari lovani sipai lam thian oma pdf lampo pakhatin amala silai muhliama tur ni in an soi voin chhun lam khan jet fighter patni uku khopui chungzona an thlok vele a mumei township lama po in dauna chuak chhun zom ni an soi thu chiang zok kan ngai chang chhozel don nia nimin october ni somthum le pakhat khan Mandalay region Sitku Township Dunwe khoche vela pdf te le sual sipai te nasatakin an lo in kapa voin november ni khat khan sual sipai te chuan Dunwe khuwa chulu chilin an khomi somni le pangan man nimina anin dauna po helicopter pani in chunglama tangin an kapa jet fighter in bomba thak bok sipai council hian kan soitak ang khan an tactic kha kan tum thret ni na lang in dauna chua hlek chuan thlone nen bei ngal zel mai ani nakina phei chuan thlone nan kap ma sapotanga chumi nuwa leisi pai nan kap zui chau to ang chutiang am hala kan tum chho me kani dunoi khuwa hi in za sari vel omna thingtlang khuwa ania an khomi te pon chuak thei lova hetia anom rei chuan eile in an buai hleang nimene indawna a dunwe khopia me seidin sakhan anti muna in le thlam a vain som level hal ralania
sual sipai hovin bukhur na nan mangzui ni inan soi October ni somthum le pakhat nimin chomadar ko chho khan Rangoon le Mandalay Inkar Highway Melbourne zathum le som ni na vela na 2G People Defence Force ten sipai somli vel chuan na motor an boma sipai lal pakhat le sipai lubok pakhat thi in midang panga aya tlem lovin hliaman turani October ni somthum le pakhat nimin tlaida ruk le chan vevel khan Mandalay Region Mataya Township nge tu khua Unicorn Guerrilla Force le Sky Hero Mataya Polten dalan pakhat an mana thu zot fi tura an thlen lain tlan chua atum veiroka atlan launana an ka na lama an kap hlumta ni inan soi tin Mandalay Region Sinku Township Noi Yung Khua Police Camp chu DUGF KU Dragon anti-10 October ni somthum le pakhat nimin chonudar ni vel khan drone in an boma thian omlo nge moni police panga in hliam na takan tur ti eron soi Sakain Region Minmu Township lama po November ni khat voin chomadar som pel fel khan duty post lampanakal sual sipaite drone mga bom anniya sipai pahni an thiani October ni khat voin khan Mandalay khopui chung mun ni number 11 police station bulle ongmi ta san lama lok apada tur phurtu sipai motor pathum bei anniya sipai le police lam hi PDF te du ayen an thitam lovaniang ambulance motoran man thuero an soi rakhain lampo hi sipain ral thuam lian ka an that hle renga thaliam ta September le October lama po khan akhat token an kap deu reng August thla khan ral thuam lian ka awanga boral civilian mi pariat an oma hliam tur somni le pathuman ombok October thla ral thuam lian awanga thi hi chanchinan in report meka riat theichina mi panga an thling to ngeya hliam tur somni anom to bok nizan zanlai vel khan chawdo khopuya sakha sa pakuana sipaiten ral thuam lian an ka na satawangin chung ko khat chu an mang le thak mai khopuya tanga mel khat vela hla thingtlang khote PC khuwa in somthum vel omna lam hoin ral thuam lian an ka pa helama hian AA nam sipayan tom ni nan ngai nge moni don ni chutia ral thuam lian an ka chuan khuwa chua sana tlan tok po omin tlan lo an om ve boka October ni somthum le pakhat ni zan zan lai vel khan ral thuam lian voinga ka ani a chung zinga pakhat chuan chen na in deng fu in chung ko pa ber kum somli le pangami uku suwen anu pui kum somli le pani mi do tan tan wei le an fanu nei chun kum som pathum mi ma phiu su wei te chu anom huna an boral ngal ni in pa ber ku su wen anu pui chung ten an soi sipai hi an sual boka an che dan rong lutuk tak hi kan soi kim seng lo ani bera nimin October ni somthum le pakhata UNO General Assembly tum som sari le pasari na nei meka International Court chungchang an soi na ucho mutu na point thu soi vele in Myanmar sual sipai councilin thilati sual hi atam lulai lutuk ta arang theyang bera UNin ma alak vatanga yani in adu thu asoi vele International Criminal Court ICC hian sipai sual dan le human rights an palzut dan zirchian na preliminary examination akal puyemo tuna an malak mek bo zui tura kian pen thuai emo hi Myanmar mi puite hian an ngak lel to tak zetani ati nimin October ni somthum le pakhat khan ramchung mun sanga sual sipai somni le paruk an thi ni in khetit media chuan report adon thuasoya report adon man tak lo kai khonua an don le chau tun tuma kan soi ang chi hi a om zel boka an report don ai hian thi le hliam hi ataka chuan an tam zel zok ni na ngai theyang khati zong khatun tumata na Myanmar ram chanchin langsar zual kan soi thei chu ni a ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me